Hello, Tuni Cookie Channel Vezo si na bon win lim na hiki no win koi ta bang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe an ki bol lo win lang a ko ma bell icon chu me in lang notification chu all a koi le chun phat chenga video hong kya upload zo si aban nei cha an na vet jing thei a hi Tuni a hi Burma boina in sai kit de a hi in chule a chaina langa hi chi video chaina langa ho announcement khat hin bol kit no hitin hi chi chu subscriber holding a hi in ana veleu chun nang holding a jong phachom ding a hi ti jong chu kan sai nom a hi in Tuni a hi Burma boina na sai kit no hitin Burma boina hi masanga to banga chu ahung ki patil to banga chu lampi a hi lamlen ho a hi mi pi hung pot do wa ki zot na jat chom chom anei win ichiki zot na ho a jong hi arm group hon ti chu ethnic arm group ho hin gat hoi ta a bol wa ki zot na nasata en ananei veti jong chu mu a hi in mun tina hi kumtha ama ho kumtha to a hi ama ho kumtha a hi to ke hlona chu mi ho hi mun chom choma hi ki jot na anei win a hin la mandalay sunga hi anasadi set kitnin a hi mandalay a hi tu le tu a hi ki jot na anasa in mun chom choma ki phin na chule ki zot na ho hi a bol jom jingovin a hi chule sagain region langa jong hi new year to hlona chu a thi ho hi chi protester a thi ho gel do na to koma chu thil ipp ham hi asiamovin limzat chom chom ho hi asiamovin tuya alhavin a hi lola van chunga belun ho alho savin thingkung ho ajong hi ipp ham ho jong hi lekha ho hi design zat chom chom hai asim wa khai veti jong chu news a kona mu a hi kinin tu a hi sagain region langa jong hi nasata en ki jot na anei kit novin chule hi chi mandalay ho jong hin man thingnoi tha khat aphu kit tawen hichi thingnoi tha hong ki phu chu apm ati a hile mandalay revolution army ti ajong hi mandalay ajong hi army tha hong ki phu kit tawin aji chu to a hi government tha hong ki form ding a hi ai le chun etm khana ma ho jong hin hi ta hi ethnic arm group ho dang an se mobile le chun hichi NUG ati peno National Unity Government hi hoi ta an phu do vaile hichi ethnic arm group ho hi tu a e ho gama Assam Rifle ti Assam Regiment ti araja chom choma ki phu banga he ama ho jong hi hung thei thil a hi ja chom mi zo se hin hichi NUG support le CRPH hon government tha announce anabol hi pompi to koma chu ama ho jong hin army tha tha ai akiphu ta ve ti a jong chu news a kona mu a hikit nin aban le gam chom choma ki phin na lam zot na jong hi ahung na sadi set kit ta in Korean state na jong hi mi lova hi ta chu slogan ho signboard dan dewa hi thil paper ho ai type a bolwa iti chun muntina hi anakoi veti a jong chu Karen district langa kon state langa kona dop laya kiti district langa jong hi nasata a protest anabolvin hichi Karen state lang hi ga saidinga chu nasata a sepei hon air strike anabol je wa chu mi pi ho hi a inova jong tu chana hi cheng nai lo a hi ti jong chu I het dingova kan phon do hin tin aban le yangon lang hi ga sai lo han yangon a jong hi nasata a mi pi ho hin ki jot na anei lo wang wa chu protester ho hin administration office ho jong hi nasata attack a bolovin mun chom choma hita ming online ho thil nei la go ho zo se hi attack ni chenga he abol jingo a hi ti jong chu mu a hi in tu ni a jong chu number 18 ward na hi administration office khat hi South Dagon township kiti na langa hi attack anabol kit novin a in ho jong chu
a office ho jong chu atel de jeng eti a jong chu ei chalai picture ho jong chu namu deu a hi in chule hi chi thil su je a chu ming online chapang ho hi lunghang ki nova a in a hi ga che ki nova gun point ho to thal to hen mi hi asu thowa agin mo ho hi chi administration office ki su set ja chu agin mo ho hi thal to asu thowa a inova patna jong chu anakai do vi ti a jong chu news a ko na mu a hi ki nin chule Kachin state langa zong hi ki zot na sata omin chule hi chi government tha hong ki phule CRPH hong ki phu tha CRPH in announce an bol ho chu ki pa pi takoma mita chu CRPH welcome ti a jong chu slogan zat chom chule flag zat chom choi jin umbrella ho a jong hi thil azat a prinova ta chu ki zot na an kit nin a hi chule CRPH information ki pa pi na doctor sasa ki pa pi vetsa na a chu tu a hi Mandalaya Revolution Army ho chun doctor sasa muslim ho hi ki tu a ni ta chu protest azat chom an bol ve ti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi ama hon revolution army an phu tha ho jong hi numei hi han lang pasal hi jong le hi ta chu join thei jing a hi ti a jong chu news a ko na chu flash an bol kit novin a hi chule news khat na ki mu kit chu a hi le zan hi 17 April ni a chu Netherlands gam Amsterdam kiti namuna jong hi Myanmar mipi ho ethnic group zat chom Myanmar gama an cheng ho hi hita chu ke ho to wa protest an bol khom kit novin aban le anamolium saho democracy day na a hi chi February tarik khat na patna anamolium ho zana silent program ho jong chu ananei veti jong chu mu a hi in aban le protester la a leader anakiman waimio niang kitipa ama jong hi anu hin tuni a chu news ho le government ho hinga hi thumna ananei kitnin kachapa hi medical hospital nivet sa win ti a chu permission anathum kitnin a hi a hin la tu chana hi hi chi permission hi api lo ham ti jong chu aki hanai po in regime ho custody na lai a hi ming online ho jail sunga na lai a hi ji chun ama hin ming online ho koma hi gachi a kachapa hi medical treatment ni bolding in phalna ne pivin ti a jong chu thumna ananei kitnin a hi aji chu ama hi janha isai ma bangwa chu muslim a hi in aban le ama ho jong hin gin mona nasata anei a hi muslim a hi ja a hi injo khat le ming online chapang ho hin havu involve in tin anavoli khawin te ti a jong hi kichat na nasata anei ja chu anu hi tu ni a chu ichi ming online ho ko mai ga chi a kachapa hi medical treatment bol theina ding in permission ni pivin ti a chu thumna jong aganei kit ne ti a jong chu news amu a hi kit ne het ma bangwin Mandalaya hi tulaya hi ki zot na anasal he en aban le hi chi ki zot na a hi ming online chapang ho hin civil mini anakap khakit novin ni chi aka pau hi a hi le khat pa hi anchang zo a hi in anchang zo na a hi thalahong gen pha na chu ama hi kot kha dinga ga chi ai le a kot pum ma chu hi ta chu anaka movin a kot na chu hong leng pe zala ama hi amit anaka kha a hi ti a jong chu news a ko na mu a hi ki nin ama ho hin mi achat lo po hi akap jingu ai lo le lampila a jong hi mi amu vai le protest ball lo ham ti talowa hi ta chu anakap jingu a hi ti a jong chu news koma report bol ho chun anasei be ke novin aban le tu chana hi
AAPP report dung ju ya chu mi jasagil som thumwal hi Saturday ni chana chu athitai ti a jong chu report mu a hikinin chule phat masalang video a in a sei pau ong ko phio kiti kum som ni langa gol hang pa chu jani Saturday nilha langa chu anamolem tai ti a pungko la a chu anamolem tai ti a jong chu news a kona mu a hi in ama hi ga het theidinga chu phat masalang video anave ho chun namu na het deu a hi in aloi pa to motorbike na hlaiwa sepai hon anakap kha pau chu a hi ama chu jani pungko la a chu anamolem a hi tai ama hi san northern sun state ho a hi iti chan chu tu ni Burma boina iga sai theyu hintin to a hi abul langa isei ma bangwa announcement kiti chu cookie channel 30k linna video chu comment na ki bol so ke yo hitam aji chu tu a hi cookie channel jong 35k subscriber a hi ta in 5k bawat na hi tai 5k khu ahung hlin ke na 40k ahung hlin ai la khun free give away to announce in bolde wa hita in his achu tu chana a subscriber atha hon jong nan het lo waile hichi cookie channel 30k hinna video chu comment khatbe leave ana bolin lang hichiwa chu participate na bol thayu a hi hichiwa chu ki reply helang ki reply hi jong le nangin comment na bol pa waile chun competition a chu azaw sa na hi jeng e ti jong chu iga sai theu hin tin hi chan chu tu ni video a iga sai theu hin tin tu ni cookie channel vejo si ka ki pa na ka hen phong kit nen a he ka ke pa e